da vas u ime rukovodstva lovačkog udruženja Faza Vranje, u ime svih lovaca lovačkog udruženja Faza Vranje i u svoje lično ime srdačno pozdravim. Pre svega želim da pozdravim naše drage goste koji su i ove godine došli da pozdrave ovaj naš skup i da ga na svoj način uveličaju. U naše, to jest u ime rukovodstva lovačkog udruženja i u vaše ime, pozdravljamo našeg dragog gosta, brigadnog generala Miroslava Simovića. Komandanta 4. brigade kopnene vojske, pukovnika Zorana Luguru. Broje im ne znam. Pozdravljam naše drage goste iz Rače Kragujevačke. Naše drage goste iz Skoplja. I sve vas. Želim vam prijatno večer, prijatnu večeru, dobru zabavu, a lovcima zna se u narednu 2013. i 2014. dobar pogled.